Whakamutua te porotu e hoki ki te whakaako i wā tātou tamariki. Koera te whakatau a te manatū mātauranga ki te 16 kaiako e porotu nei i roto i ngā rā e tū mai nei. E hari te mea ko te manatū anake e hōhā ana, engari ko ngā mātua me ngā tauira anō hoki. He tautua iwa noihua Nora Allaby, engari ko ia tētahi ka noho i te whakamātautau reo Māori taumata tuatahi, a i tua i ngā āwangawanga ko ngā taumahatanga porotu. It's nerve-wracking because at the end of the day I'm missing out on another lesson of my Māori. Ko ia tētahi o ngā tauira o no te kau mano kua pāngia i ngā mahi porotu o te rangi nei, a kaore e mutu i reira, i enei wiki e rima e whāngā wā porotu mā ngā tau tua iwa. It will affect my daughter when it comes to her NCA level 1 te reo, and I believe that it is unfair. Hei tāna, ka horehe hua mō ngā tauira pēnei i a Nora i roto i ngā akomanga māhita kore. Yeah, we're all scared we're going to fail it. I roto i te tono hau a te kāwanatanga ka piki ake te utu a te kaiako i roto i ngā tau e rua mā te rua ira whāpai hēneti. Anō nei he utu motuhake o te kotahi mano tāra, he oi kaore ngā uniana kaiako i te whakai. Ko e tahi o a rātau wawata kia eke ke tauanama ki te whāpai hēneti, kia whakaitia te nui o ngā tauira ki ia akomanga, o tira kia pai ake wā rātau tikanga mahi. I understand that the teachers are after more money and I support them in that area, but every New Zealander is struggling. They need to change their strategy. Kai te haere tonu ngā mahi porotu tai rawa ki te mutunga o te tau, a pōpō ko ngā tau te kau mātahi, hei te rā wiki ko ngā tau te kau. Mikey Sherman, Te Karere.